ga u mašini još Marcel koji protiv Ljubovac zbog 4, još Marcel. Marcel se nešto ljuti što nije baš karakteristično za njega. Sjajno bit koji je bio protiv Alcatraza prvog trkačkog dana. Bitku drugu čitavih 300 metara prema to je bio Alcatraz, Marcel i Boga tako više. Prije toga neki 700 metara više glava, sve. Nisu trka puštena. Srednji je bio Branko Vinkovića, poveo je upravo Marcel, Magic Man Tequila. Marcel, Magic Man Tequila, nezgodna je ova krivina. 1600 metara, Marcel vodi olanetanje, ovdje izbija na drugu poziciju, treća pozicija za Magic-mana. Da većina učesnika ove trke, dok je Marcel nametnuo tempo koji njemu odgovara. Marcel vodi olanetanje, dužina je 1/4, dužina i po prednosti za Marcela u odnosu na Rodona Igara koji to smanjuje na 3/4 dužine pola dužine konjskog tijela, treća pozicija Nemanja Već, četvrta pozicija Achilles, Magic-man, peta pozicija Tequila, šesta pozicija Achilles, uvodi dužinu 1/4 konjskog tijela prednosti Marcel.